Ključni proizvod Nevtang JM40, čokoladna školjka i pročišćivač. Jednostavno rukovanje, održavanje i standardi zanatske kvalitete. Stavljanje materijala u rupu za punjenje i on radi sam. Zagrijava, tomelje, pročišćava, ima funkciju cunhe. Sastojci se pretvaraju u finu, glatku teksturu. Naša kočija kreće se od 40 do 3000 godine kilograma. Nevtang ima 22 godine iskustva, klijenti iz više od 100 zemalja. Čekamo vaš upit.